جه نوانده نوچین بولتن نیوز بولتن کردی بار باش. لحسك شر داعش وريجيم بردوامه ويبقى ده گوندندن لتل ابيض رزگاردك. ارتش الفتح رجاوای گوندوار ادلب بتواهی رزگاردك وشانده ناونتوی دبیجه دو اسد دفج دسلداری سوری برده. باکوری کردستان دست به دنگان هلبجارتن کر و لروهای جبر شر هلبجارتن 15 کس برین دارن. ایرو لباشوری حسکه جه دمجمیر شش سبه هوا شرکی گران دنابرا رژیم و داعش لگوندن سبع سکور و هریما ابی درکت هوله. نوچگیهان ما راگیهان دکو پشتی شکستنا داعش به چیای عبدالعزیز یوا جه 24 دمجمیرن داویدا جارک دن ایریچ برن سر باشوری حسکه. هروها رژیم جه آلی خواه جه توپا کوکبه بارگهن داعش لباشور توباران دکه. به همان دمه داجی بالافرن میگین رژیم به دو برمیلن تقینر ایرو دانه سبه چپرن داعش ین باشوری باجیر لدردورا گند باب الخیر تو باران کرد بیکو هجمارا کشتیان ور ناس کرن نوچگیهان ما لحسک دیار کرد که تنه هزایه پگه دشر باشوری حسک دا باش داره تنه رژیم و میلیشین خواه لوی شرید دجی داعش شردکن ده چارچوبه شر کل باشوری باجار حسک رودایه چتین داعش ایریشین خواه برن سر ناوندن یپگه لچیای عبدالعزیزی لی هیزنی یپگه بر سواندان و ده انجام دا بدهانج چتین هاتا کشتن نوچگیهان ما همان جزیری لانیا شر افراپور جمار آمده کرم تماشا کن پشتی هفته که جشر و پفچون گران دنافبرا رژیم داعش ده گل باشوری باجار حسک ده قومن ددم جميرن داويدا إيريشن داعش لباشور أروج آواي حسكي لملة جاي عبد العزيز دسبيكر وبتايبت لدردورا نافندا خزان يا كودافرك استراتيجية جهزن يباجيرا لغورشو باندنا روشا ميداني لأنيا شر هات خويا كرن جو بدهان جيشتين داعشي هاتن كشتن وقالك تشك وجبل خاني اوان هات دستسر كرن شتا دفتشكستن وكي تخصن ملي حسكي دراسبن شو ملي رجيمي سيشارة جاولو شريوان برجيمي دست بيكر رجيم حبكش كذا من التي حسكي دعوة وراكن أم كدنا حركتي وهزي بيكي بارس لاكل أم كدنا حركة بدك يجي شجبيات خصنا درباس من الشيء ديجي كرتن أما دي سجم كرتن أول جبوي بيشتي حاضروا وحملة شيء ضربة ريج سركتني بو درباس بو وش كستر أنا دي سجد خوازين من اللي حسكي درباس من نكارن بقول بيكي جوان ساكني بيكي حش شردك ويجي يجي حاضر افدمك جو انيا شر لجياي عبد العزيز هاتبو راوستاندن او جي پشتي پیشکتنا يپگي او کنترول کرنا و دوري لدما جو باشوري باجي راستي ايريشن داعش هات دناور رخصتنا داعش هولدان جو ايريشي ناوندن يپگي لجياي عبد العزيز بكن او پشتي شر و پفچون گران هولدان داعش بو در باسبونا و دوري به انجام بون او هزن يپگي به پیش وچون وكون دزانن ايرو سيچارو شرد نافبرا داعش و رژیم سوری تشبویه دو ایواری جی بصدان چتین داعش ایریشی نقطه ما یپگی کرن لچای عبدالعزیزه ما وک یپگی ما برسوا وان داوان و ام پیج چون و جمارا کشتی وان جی پربون و تنقطه دست یپگی نکدی دست داعش ده ما جی خوکش و گراندی و چای عبدالعزیزه بگشتی دست مدیه ريخستنا داعش لسر سي آليان إريشي باجاري حسكي دكا ويا هري داوي أنيا شر يا قول ملي جاي عبد العزيز هاد فكرن لي ببيشكتنا هيزن يبكي وهروها بآليكاريا بالافرن هف بيمانا ناب دولتي إريشن داعش تكجون وقالك تشك وجبل خانة لبايخو هشتن همان جزيري أورينت نيوز جانيا شر لجاي عبد العزيز قندوارن حسكي بله تماشاوان هجا جبوه رگولیم بیتر نهان گل میا همان جزیره نوچگیهان اورینت نیوز باجار حسک همان ایوار باش د خویا یک ول گندوار حسک شر گراند با و سفک دبا دنافبرا یپگا و چتین داعش دا بری کان بحثا وی که بکنه خازم روشا میدانی دو هندر باجر دا تجمره شروع بکی
باش براستی پیشبچون المیدانی داوی لدردورا باجار حسکه وقت زانین شو باجار حسکه جگلک آلیان براستی ایریشن داعشته گو دی 24 دم جميرن داوود جي عبدو وبشتي بكشاندنا رخصنا داعش جي دردورا باجير بنيزي 10 كيلومتر دوري باجير كتبون داعش هول دانجو انيه كشر لجاي عبد العزيز فكا والواد درجي ريشي دنا فندن يبقى كربون لغور هات خويا كرنكو هجمارا وانجي زيدي دستا دسلو بنجي كسيبو دوي شري بشتي چاردم جميران جشرو بكشونا دنافرا يبقى وشتين داعش ده هروها بالافرن پیمانه ناف دولتی جی به اوای کی هفرز به هزن یپگره لانیا شر بجدار بون باش ایریشا داعش دور هات تکبرن و لگور شوپاندنا روشا میدانی جانیا شر هجمارا کشتین داعش زیدی شیز طاح تکسبون جلک چک و جبل خانجی لپاش هشتبون الآلية ديجي عبدو الباشوري باجاري حسكي شخوا الدرجة هي حفتية كي يكو شر وبسيون جران دنافرا رجيم وداعش دا قوما بشتي بدور خصنا داعش بنيزي 8 كيلومتران إيرو لدمجمير شارع سبهي الرخصنا داعش هولدان كو جارك دن إيريشي باجاري حسكي بكن البرامبر هزن رجيم برمضان وتوبا كوكب لدرجة هي شار دمجمير همان دخوازم لفيدر اشتا فرسكم تا بحثا قندواري حسكي كير دنافرا چتين داعش وشروان يفقدا شر دقوما شركي دنكيه لفي بابته هین چالاکوان را دگهینن که هزین یپگه عربان گندان در دخینن هنکی زورداری دنوان چند گند شوتان دنه راستیا و که چیه لگوری شوپاندنات زمینی راستی عبدالگور شوپاندنا روشا میدانی دوشی انیه شر لجای عبدالعزیز مجلك كس ولكن عرب جلوان دبران ديتن او نوتين قوتين بلابكرن راستيا خو سنيه جبر دو بري دروجان لنافندا يبقى بخوال باجاري حسكي لسر خستكا سروك إلى العرب هالجبينة بنافرة يبقى فرمانداريا يبقى سروك إلى العرب ده تشيفو وخستكن سروك إلى العرب جي أو بوكو يكينين باراسنا قال أوجي بهدريزي بهذه الرجيم را بشر باشوري حسكي ده لبرامبر داعشي بردوام بن لغور فرمانداريا يبقى جي داخل يا كرنجو او هبريزيه بتوكا سيرناكن كاني او هبريزيه بالافرين هالبيمانه نبدولتيرا دكن دماغو ايريشن داعش بسر باجاري حتى كذا بقراني شيء بزن ورجيم نكارب البرخو بدا ويجاغي قوت ام بشدارن كو ام برافانيه دبر باجير دبكه بله همان جزيري نوچگي هانه ماج حسكه جالاكس باس لسر بدنگیا شروان یپگه دشر داعش الحسكه وده فيدينك تيبت الجل اوريت نيوز اندام ريفابريا گشتیا یپگه لوان روج آفا درباره روش حسكه دیار کر کو شر الباشوری حسكه رودایا یپگه تیدا نبش دارن لی لوان تکسکر کو او آمدن بروانیا باجر به تمامی بک يعني وكن ظنن هزين داعش كومن شتا فيغوفي هولدان وان ايرش سر باجار حسكي علي محور باشور باجر دا جسي دبر ايرش باجر ديك هولدان وان هنا كتنا باجار حسكي طبي جبو باجار کی موزاییک گلان و نتوان و اولان و باجار حسکی کتنا هزی کی تروریست ارهابی و داعشی و کاریسه کی انسانی بخورا بینه و بخورا قتل عام کمکوجیم پرمزن و بخورا بینه و خرابونی که مزم بخورا بینه یعنی اب هزین تروریست کتنا کیش دوره خرا کرنه طالان کرنه دیروکه و دمراندنه گلی و کوچبر کرنه و انسان و کشتن شارژی کردنش بو یکی و یعنی بلایی کی پرمازن به سروی باجانی تابی ام وکی یکی نه پاراسنا گل وگاوه و پفچونان جنیز و دشوپینن بلکه عالی کو وگاوه پفچون و اشتباکات دهنا رژیم اسد الودری قسمی ولو هبونه کی وی بچوک الودری هيا ام وکی یکی نه پاراسنا گل جگلک دور ام شر داعش دکن و وکی
نیار می سرکه داعش یه دجبر گلان دجبر دموکراسی و آزادی گلیمه ام جبهه سریکانیه لجبهه عالیه لجبهه سلوک ام شروان دکن و ام جبو باجار حسکجی آمادنه بروانی و پاراستن باجار حسک بکن همو هزمه آماده کاری خواه کرنه و دورن نیز و استراتژیک بجیبونه یعنی کنگی که داعش خواست بکوه باجر ام آمادن پاراستنا باجر و پاراستنا هبونا گلان باجر بکن یکی نه این پاراستنا گلیه پگه ده گندن دنجی روجاوای گندواره گره سپیر ازگار کرن و به تری نیزیکی بارگهین باجار سلوک بونه جبو دور پیش کرنا تل ابیده تمام بکر چافکانی کی میدانی جو اورینت نیوز را گیهاند کو شروانی پگه پشتی شر و پفچونین مزن شوا بوری و صبح ایرو گندن بیر عیسی جاموس خاتون حسنا شرقی حسنا غربی رقبه محیسنا سبداغ ظاهر وصایت غربی اونها به تنه 5 کیلومتر بارگه داعش لسلوگنه که وک بارگه که استراتژی جبو داعش تناسکرین هر وها وی چافکانی تکسکر کو فروکین هفت پیمان نابنتوی انیه نشر آرمانش کرن و بهتری ج 16 چکدارن داعش هاتن کشتن لی روجاوای گندواری کوبانی و 24 دمجمیرن داویدا و جبر وی خستنا آگر نیزی 6000 دار هات شوتاندن چافکانی خواجهی ین هریما کوبانی جد اورینت نیوز را دیار کرن کو آگر بداران ین گندن سوسان و هین گندن در دور ویدا کتن بیکو سدمین وی ورن ناس کرن و تنها نیزی 6000 دار ین زیتون فستق و هجمارک مالین ولاتیان هاتن شوتاندن لباشوری گندواره حلبه نویزگاه راگیهاندن یا کتیبین شورشگرن الشام و داخویانیه که راگیهاندن که هزین وی گند حدادین پشتی پفچونین تند به هزین رژیم را کنترل کرن و تزانین که گند حدادین پری استراتیجی جبر که او نافچه شیخ سعید و فابریکه چیمنتو ده نافچه عزان دا گرید ده همان دمیده نافچه عزان شر دنوار ارتش آزاد و لشگرن رژیم درود ده بیکو انجام وی شری ورن ناس کرن لعلیکی دن لادلب هزن الفیلق الشام یکو بسر ارتش الفتح واید داخویانیه که در راگیهاند که پشتی که شر و 24 دمجمیران دنابرا هزن وی و لشگرین رژیم دا بردوام کر روجاوای گندوار ادلب به تواهی هاتا کنترل کرن نافچین که هاتنا کنترل کرن اون گنده و باجاروکن محبل بسقنلا قیاسات تبیاق انیاطا سنقرا النحلی و هین همرا و هر وها فیلق الشام دازارین کو به تنه گندن فوعا و کفرعیطا و بالافرخانه اول ظهور دست رژیم دا مانه شانده نافناتوی ستیون دمستورا لانجمن اولهی نرازی بنا خوال دیجی کریان رژیم سوری دیار کر و اندام انجمن جی تفلی هلوستا بیبون لی جار روسیا جی لدیجی رژیم اسد راوستیا انجمن اولهی یا ناف دولتی دی توانباریا رژیم اسد بردوامه و یک جوان او ایریشن آسیمانی به برمیلین تاقینر لدجی سویلان گو پیکتین اندامن انجمن اولهی دل نرحتیا خو گوشبو اشکنجیا گو لدجی ولاتیان پیکتین آنین زمان ده هیام هفتیه که ده انجمن اولهی دجاران توانباریا رژیم اسد جبوان برمیلین تاقینر گل دجی سویلان برنگکی هوانه توباران دکن کر لگوری داخویانیا انجمن اولهیه گو اندامن وی دلنرحتیا خوش بوان ایریشان گل سر آواهین تندرستیه او تاخن گو نشتجی تیده مشتن داخویانی دا سرملی خواه گو رژیم سوری برنگکی هوانه ولاتیان توباران دکن او به تایبتی لباجار حلبه او داخویانی برازی بون همو اندامن انجمن هات او به پشدگریا روسیا یا گوش دستبیکا شورش هوا آلیکاریا رژیم دکه شانده ناف دولتی لسوریه ستیوان دیمستورا جی بری چند روژان داخویانیک دا او تیدا توانباریا رژیم اسد کر پشتی ایریشن وان بسر باجار حلبه دا گو تیدا در دورا 105 سویلی جیانا خوش دزدان او بصدان بریندار کتن تیزانین گو انجمن اولهی جبری سالکه و بریارا 1139 دا او تیدا هات گو دوی توبارانا برمیلن تاقینر بین راوستاندن رژیم سوری بریارن انجمن اولهیه لعرده خست
پشتی گو هجمارا ایریشن آسیمانی لهجمارک پارێزگەهێن سووری درۆژێدا دگهێژە سەد ئێریشی و هینجی سازیên فەرمیên ناودەولەتî daxwaza belgeyên topbarana rejîmê bi ser sivîlan de dikin. ائتلاف نیشتمانی سوری دبیجه که دوید جاورکدن ناو نتاوی پیشکتنا ارتش الفتح لگندوار ادلب و حلب پیناسین بکه و شیورمند آلمانیا انجلا مرکل گرینگیا رولا روسیا ده چاره سرکرنا کریزا سوری دا نشان کرد. آگاهی بهتر در راپورا بیدا ام تماشا بکن. ائتلاف نیشتمانی سوری راگیهاند که دوی که جواکا نافدولتی پیشکتنین ارتش الفتح لگندوار ادلب و حلب لدجی چتین داعش و هزین رژیم پیناسین بکه. هروسا بردفک ائتلاف سالم المصلد داخویانی نویزگاه راگیهاندن یا ائتلاف دا گوت که تکار سیاسی با گهرتنا دستلاتی لسوریه برنگکی رامیاری چه نبویه. لعالیه کیدن جنرال چکن آسیومانی امریکی جون هیسترمان ده هفدیتنه که روزنامه‌گری در راگیهاند که توپباران فروکین هفگرتنا ناونتوی لسر بارگهن داعش لسوری و عراق برنگکی باش پکته. هروسا هیسترمان دا دیار کرن که ایریشن آسیمانی لدجی چتین رخستنا داعش لسوری و عراق گلک زیانان دگهینه و رخستنه و آنی زمان که هر هیوکه بیتری 1000 چته به توپباران افروکین هفگرتنا ناونتوی تینا کشتن. ده مجارکدن ده شیورمند آلمانی انجلا مرکل راگیهاند که کریزا سوریه چاره سر نابه اگر که روسیا بشداری پروژه یا چاره سر کرنا کریزا سوریه نبه. هروسا مرکل و ده هفدیتنه که روزنامه‌گری ده دازانین که دوی کرولا ولات روسیا ده چاره سر کرنا کریزا سوریه ده هبه و آنی زمان که روسیا بره رولک دویران کرنا چکن کیماوی لسوریه ده لیست. شانده ناونتوی با سوریه استفان دیمستورا جه امریکا خواست که اپراسیونک لشکری لدجی رژیم اسد پیک بینه دا که بشار الاسد جی دستلاتی سوریه راکه. هروسا و لگوری مال پرا دیلی پوست یا امریکی که دیمستورا پشتی جویناوی یا که بری هفته که به دجبری سوری را که لجنیف جویا بو تکز لسر رو خاندن رژیم لسوریه کر دا که چارک سیاسی لسوریه پیکوره. ایرو خلک آمده وکل همو باجارندن این ترکیه و باکوری کردستان چون سر صندوقین و دنگ خودان. دنگدان هل بجارتن انگشتی یعنی ترکیه ایرو ساعت 8 صبح دست پیکر تا 5 ایوار خلاص دبه. یک جوالاتین آمده درباری هل بجارتنان دبیجه از وک کردکی دخوازم کرد نونرتیا من بکن. لنافچه ایوبیه یا روحایه و دنافبرا آلیگرین هدپه و پارتین هفرک دا شر درکت. دا انجام شر دا که ایمانی 15 کس برین درکتن. لگوری مدیا ترکیه و لطاخن نافچه ایوبیه یا روحایه دما کومک هدپه دخواستن سردان ناوند دنگدان هلبجارتن ترکیه بکن راستی ایریش آلیگرین پارتین هفرک هاتن. هاتا گوتن که دوی شریدا کیر دار و تفنگ نیچیری هاتن بکارانین و 15 کس بریندار کتنه. اندام نویزگاه یانک سعید احمد پیر دیار کرد که هدف ده پندا هلبجارتنا درباس بکو گوت تقینا روژا اینی لآمده دنگین هدف زیده کرد. پیر آنی زمان که پیوندی نوان و هدف نتنه زرار نادن ترکیه بلکی سودیجی جوی ترکیه و هره چمکی اگر هدف پندا هلبجارتنه درباس بکه پیوجوی چاره سریه ده پیش و بچه و افجی بقازنجا ترکیه وی رایداری یانک دیار کرد که هنک کس دبیجن یانک چما پشتی کردین روجلاتی ناگره لیوی و آخفی گوت که پیوجوی وان گوتنان یانک هم یک جبو کردین روجلات شهید بویا دایه اگر سبال ایرانی جی هلبجارتن چه ببن و یانک پشتگیری وانجی لور بکر. جهلا خواه سرک وزیر هرما کردستان نیچروان برزانی لسر هلبجارتنین گشتی یان ترکیه پیامک بلاف کر و راگیهاند که او هیویدارن و پشتی هلبجارتنن پرسگریکن کردی لیوی ولاتی وارن چاره سر کرن. سرک وزیر نیچروان برزانی ایرو لباجار سلیمانیه لپلاتفورما سلیمانیه یا پارێزگەها عێراقê da ئاخافتنێک پێشکەش کرد. سەرۆک وەزیر بارزانî و di دوماهیە ئاخافتنا xwe da behsa hilbijartinên giştî yên Tirkî jê kir û wiha got. Ez pîrozbahiyê li gelên Tirkiye dikim ku îro parlamentoyeke xwe ya nû hilbijêrin.
از هیویدارم از هلبژارتنن ببه سبها زیدبونا خیر و آشتیه لترکیه هیویه ما اوا کو دنگدان به آرامی پیک وره و انجامن وی جبو همو ترکیه باش بن هروها هیویه من اوا کو پشتی هلبژارتنان پرسگریکن کرد ورن چاره سرکرن از نهادا پیروزباهی لهیز و آلیین سرکفتی ین هلبژارتنه دکم لهلا کدن دورین آمده به بهانه خربیه آن خرابیه روش اولاهیه پولاسیان دنگدانان به هلیکوپترین لشگری هاتن و گوهستن ایرو لترکیه و لباکوری کردستان هلبژارتن نگشتی دست پیکرن لگوری مدیا ترکیه پولاسیان دنگدانه به هلیکوپترین لشگری به دورین لجا هنه دجله و ین آمده هاتن شاندن لگوری رایدارن کوان دوران روش اولاهی باش نینه لو ما پالوسین دنگدانان و ارکدارن صندقان به هلیکوپترن هاتن و گوهستن هاتا گوتن کو پشتی خلاصبونا دنگدانان پیلوس ده دیسا به هلیکوپتران بین کوم کرن و را دستی رایدارن کمیسیون هلبژارتن وارن کرن اندام برای ریوبریا پکک عثمان اوجلان دیار کرد که اگر هدف نکه بند هلبژارتن در باس بکه لترکیه شر دست پی بکه عثمان اوجلان دیار کرد که اگر هدف نکاری به بند هلبژارتن در باس بکه ده لترکیه شر دست پی بکه اوها گفت چمکی باوری هدف و قندیله به خبات سیاسی تنه اوجلان آنی زمان که کرد دخوازن لترکیه دریا سیاسی دا بمشن لی پند هلبژارتن آستنگی چیدکه وی رایداری برای پکک هر وها دست نشان کرد که پرسگری که کرد لترکیه تنه به پارتیتی نای چاره سر کرن وها اخفی دفه هم کردن آکپا هم کردن جهپا جی و هم کردن هدپا لحظ کوم ببن و پرسگری کن کرد چاره سر بکن برای عبدالله اوجلان دیار کرد که او ایدی ناخوازه جبیجم اندام برای پکک وها اخفی پشتی کو پکک ایریشی پدک ایران کرد از ایدی ناخوازم جمن را بیجن اندام برای پکک جه دستپیکا پروژه هلبژارتن هر چند روزان ایریش به سر هدف هاتن و تنها نیزی 167 ایریش لسر وان ده هاتنه و در مرتاش داخلونی خدا دقت دیار کرد که او لیستکه که و لسر هدف لوما ناکه که او آلیگرین خواد خوازن که با آرامی هلبژارتن در باس به. جه دستپیکا پروژه هلبژارتنان ده هما بیجه هر روز لسر هدف ایریش چید بن حتی ایرو 167 ایریش جور به جور چه بونا دوان ایریشان ده نیزی ده کسان جیانا خوش دست دانا و هرگو هلبژارتن نزیک دبا ایریجی زیده دبن هری داوی لبین گول ترامبیل که هده بیلگل آجو کاری وی هات شوتاندن بریناوی آجو کاری گرانا و دن خوشخانه ده لباجار ارز رومی کومک ایریش کاران بکور و کیران ایریش سرجوینه کرن و دناف براوی کومی و علیگرین هده بیدا شر درکت هولی و د انجام ده 105 کس بریندار کت دو جیل باجار آمده دو تقین لقادا جوینه چیبون و د انجام ده 3 کسان جیانا خوش دزدان و نیزی 400 کسی جی بریندار کتن به وان ایریجان دخوازن گو آلیگرین هده به جاره کدن و کبویرین کوبانی در کون میدانان و سکاکان و پشتر آلوزی چه با لورا حکومت دخوازه گو هده به وک پارتیه که شرخواز نیشان بده ایرو حکومت دروشک زحمت دیا دبی گو به تن نکاری بن حکومت آوا بکن بلی ریادارن حکومت و سرو کومار سرساقی خستن بو هدفی و ایری شرمزار کرن لی هدفی برسواوان ندا لورا باوریا هدفی اوا گول پشتی وان بویران به تمامی حکومت هیا ریو برن هدفی دوهجی و ایروجی داخویانی دان گو اف پروژنا اف لیستوکا کل سر هدفه لو ما امج آلیگرین خود خوازن گو هر کس آرام با حتی پشتی هلبژارتنان به تا آوای امنا خوازن گو بویر درکبن بله تماشاوان هجا بولتن اما بردوامه لی پشتی ناف برکی فستیوالا چیروکا کردی لقامشلو دست به جلاکیین خود کرد دریا حمی آلا وین را گهاندنه ده ام بورنه هر نوچه یک گلک شروع ویانده ده
اگر تبخوا زناس بکش دورا تچه دبا گلالیانی اورینت نیوز باجاره کرکلگی سادون السين اورينت نيوز دربسيه سیپاندر کش با اورینت نیوز سوئیسرا شيروان مال ابراهيم اورينت نيوز هولير جوان الكردي اورينت نيوز عمودي محي الدين عيسو اورينت نيوز فيينا اكرم صالح اورينت نيوز حسكي جوان ايبش اورينت نيوز عفرين ايمال كورد اورينت نيوز قامشلو ماكسيم العيسى اورينت نيوز برلين ولاد بكر اورينت نيوز جميدان آزادی لباجار کوبانی بولتنا كردي اورينت نيوز دا يكو بهستيا نوت يكو ديتيا لا حسك شر داعش وريجيم بردوامه ويفقى ده جندن دن لتل أبيض يرزقاردك ارتش الفتح رجابي جندواري ادلب بتفاهي رزقاردك وشاندي ناف نتوي دبيجا دفا اسد دفج دسلات داريا سوري برده باكوري كردستان دست به دنگدان هلبجارتنا نکر و لروحای جبر شر هلبجارتنه 15 کس بریندار کتنه. بله تماشاوان هجا جبور راوستاندن لسر مجار هلبجارتنین ترکیه منها بر خوابدن استانبول و جوه داره سیاست مدار نولرلا میرزا اندام ریوبری گشتی حرکت آزادیه لگلمه. برز نورلا تبخیراتی و بولتنه ما انجام شر ناس کرن 15 کس بریندارن گلو انجام خیرشنه. مرحبا جوارا دمو باش سپاس بو میوانداریا و ام هیویدارن که انسان وکی انسان مدنی هرکس استنگی خو پروبلم خو رین باش حل بکن و بریا کو شر وره با خفتنا دم ببارین با خفتنا به بجارتنا به رین مدنی چاره سریش خو را ببینن جوان چاره سری یک جی البجارتنا لمن ببارن افخم بله برز نورلا متخواست هنگیش تکیدن جی جوا ناس بکم گلو گاوا کو کس 15 کس باجاره کی وکروها باجاره کی کردستانیه بین بلکی 15 کس لودرت یعنی کشتن گلو ول استانبول چیه ببر استانبول از باورم و انشالله تشتکی چینه به توی ویه کی من شرنی نج استانبول ل چه بجی باجار کردستان اکثریت باجار باکور کردستان چیدبه چونکی لوی داره پروبلمه کی میلیسن کوالیه دولت دکن جوان راد بین جردوان پروبلم اکثریت باکور جوان درده یعنی اوان ده هر هلبجارتن هدا تکیلدار هلبجارتن هم ده بین ده یاسای ترکیه دا بچک مرف 100 متروجی نکاره وره بر صندوقاندا جیه هلبجارتن لیمه خابن هر هلبجارتن دا ev cerdevan ev milisên alîkarî dewleta Tirk her daim müdaxalat yine va problemekê va problemekê her hilbijartinê li Bakurê Kurdistan heye. Fermo em hêvîdarin ku piştî vî nûçeyê ne baş nûçeyekî din ne baş em nebîzin inşallah. Lê ez tiştekî din bibêjim qayde ku min sehkiriye bajarê ku ez bixwe jî jê me li Mûşê li Dêrxasê jî bûyerekî çê bûye çend kes jî li wê derê birîndar hene. Lê hemd ji xwedara ew tune piştî hê jî ما بحثا روحا كر تجي بحثا مشكر قالوا بريندار قالكن لانجام هينتانها ديار نابن لسر في باباتش ناس بكم حتى نها سد وشيست وحفت ايريش
این AKP اگر کو پارتیین دنکینه لسر هدف تا هنه برصف هدف و چاو بگلو د تخمین تا دا اف ایریش و هدف خورتر بکه آنوی لاواز بکه براستی ایریش ام تو هیویه کی وکی ام جی دنوا اتفاق کردستانی یا هدف دا وکی حرکت آزادی ام بخواجی بیشتر بونه تو هیویه کی مج شر و پیفچونا نینه ام هیویه مج آشتیه و ام دخوازن ev hilbijartin bi aştî bidome û bi dawî were înşallah piştê vî hilbijartinê jî aştîkî were vî welatê wekî bira bi hevra bijîn lê ji ber ez wiha dibêjim ji ber ku dengê îstatîstîka da ewka da dengê HDP bêhtir zêde dertê eva henekî aliyan gelekî nerahet dike û dixwazin dengê HDP bi awekî kêm bikin lê ew tiştekî şaş dikin her êrişekî bila ew bixwajî bizanibin û her kes jî bizanibe her êrişekî HDP Kurda bêhtir nîzikê HDP dike û dengê wî jî zêde dike ew kî evan dike jî xeletî dike biya min. Belê birêz Nurala dixwazim tiştekî din işte nas bikim li bajarên Kurdistanî li Bakurê gelo tanha encam nexuyane gelo çalakî bêhtir li ser keda dirêsin. تخمین هەیە کو ئیستانبول و باژارên li Rojava bi dest AKP bin û yê din jî bi dest HDP bin. Gelo ji bilî ve her du partiyan tu kesê din tune ku bibin astengî li pêş HDP. Abrasî li vî welatê ji AKP zêdetir dewletekî heye li pêş Kurda yani di mijara Kurdan da partiyê Tirka te bi hevra ewkin yani fikr û ramanê wan yek el hemberê Kurda tu yek ji yeka din cudahî nake mînak CHP heye li vî welatê sosyalîstin wekî AKP jî li vî welatê wekî dîndarên İslamî ne lê di meseleya Kurda da ne sosyalîstiya wan ne dîndariya wan tu cara nayê bîra wan eva di mijara Kurda da tu ewkekî wan me hetan ha nedîtiye û hêviyekî me jî nîne ku em bibînin mixabin. Belê, dixwazim tiştekî din işte nas bikim birêz. Dikarim evî bibêjim Kurd bi her awayê wê dengê xwe bilind bikin înşallah. Belê, hêviya me jî ew e ku Kurd vê carê cihê xwe bigirin ji carên berê bêhtir. Gelo birêz Nurella li vê derê dixwazim ji te nas bikim medya Tirkiye çawa behsa vê yekê dike. Bûyerên hilbijartinê vê carê bi awayekî ne normal derbas dibine. Ji bona Tirkiye bûyerê vî carê normal derbas dibe ku ji bona we ne normal be lê bûyerê li vî welatê ji demekî dirêj da bûyer ewkê bûyerên hilbijartina heman ewkê da astê da diçe bûyer her dewam di vî welatê di asta hilbijartinê da jî piştê hilbijartinê pêşê hilbijartinê da jî çê dibin. Lê ez dixwazim tiştekî bibêjim yani hêviya me çi ye ji vî ewkê yani îstatîstîkê berçavê min heye dizan hûnê jî bipirsin ez bibêjim jî îhtimala ku Kurd dengê wan zêde sedî dehê derbas bin li Stenbol 10-11 wekîl derbixe. Li İzmirê eva bajarê Tirkan e ku Kurd jî lê gelekî dijîn lê êko ezan dibêjim bajarê Tirkan e li İzmirê du wekîl derxe li Bursa yek li Mêrsînê du Aydin û Antalya û Enqere jî hêviya me ew ku em yek milletvekîlî derxin û dengê bêhtir hêviya me ji Kurdistanê heye li Kurdistanê bajarê ku Kurdistanî ne û berê me jê wekîl hilne daye hêviya me ew e ku em ji wendera li henekî bajara dengê xwe bilind kin û li henekî bajara jî berê ku wekîlê partiyên Kurdan têda nebûn vêca wekîlê duê da jî bistîne û yê din jî ku kêm bûn jî em zêde bikin înşallah ku dema we hebe em dikarin îstatîstika wî jî ji we re bibêjin. Bila hevdîtina me bimîne carakedinê xuya dengê xortan vê carê gelekî bilind e. Birêz Nurella Mîrza endamê rêveberiyê giştî ya Hereketa Azadî ku İstanbul gel me bû gelek spas. Li Girkêlekê tevgera ciwanên Kurd de ahengek bi dawîbûna sala xwendinê darxist. Her wisa du tevgerên ciwanên Kurd li bargehên xwe ya li Girkêlekê aheng ji bo zarokan re bi helkefte bi dawîbûna sala xwendinê darxistin.
داکو کیف تیخن دل زاروکان دا و به بلافکرنا دیاردیان لسر زاروکان هر وها زاروکان هلبست و ستران دا آهنگ دا پیشکش کرن. دهل قامشلو و دبن درشت ما چیروکا کردی نینک جواکیه فستیوالا چیروکا کردی دویمین لناواندا محمد شیخ و چند هنر دست بیکر. هر وها لگوری ریوبریا فستیواله که سوپین چیروک تیرد بشدارن و او چیروک لسر دریجاهی 7 روزان بین خواندن و در روزا داوی دا کمیته نرخاندن و 3 چیروکن هلبجیر دا کو بین خلات کرن. هیجای ببیرخستنه که روژه فستیوال دا پیشنگه که کاریکاتوری هاتل درخستن و لگل پرتوکا هنرمند محمد علی شاکر و به امضا کردن دشاهیه که دا تیزانین که توای چیروکان به تن جهریما جزیرنن. لکامپا دومیز جناف گیلی و گازینین کوشبرین کرد آواکرنا خانین ین بی پلان و او یک دبه سدم آنا کوکیان دناورا پنابر و رایدارین کامپه دا. اورینت نیوز سردانا کامپه کر و روشا پنابران نیزک شوپان. دومیز یکمین کامپ لهرما کردستانی. وجدسپیکا کردین سوری کوچ کرن او لدومیز بجی دبون. و دمه هر پنابرکی لشونا کون خواه خانیک شخوار آوا کر و نه پلان کری بو بچونا دمیره اف خانی و کون هاتن بلاف کرن دناوا کرتن پلان کری جعالی ریوبریا کامپی و هن جوان لکامپ نادن او بجی کرن 806 مالبات دکرتن برالایی ده جیان دکن لدومیز یک و دومیز دو هنه و روشاوان ندیاره و گازنان جحال خواه دکن جهما قال لك نخشة جهما ام عشوائينا نا آف هيا نا كهرباء هيا تفكر جوكي ما قال لك نخشن وبراسيا مش تخاطب وكفي عالمي ام شخرة هرنا قاعدنا تفكر ام نتشنا تدريدي وشغلي مال فيديو تفكر شغلي ما متشنا هو كده شغلي انا متشنا فادي دي شغلين وبراسي جي يعني نخش له يعني نو قرابن مبنى الردي خدي براسي نخشة جبو ساسكرنا روشا وان مالباتان ريفبريا كامبي باليكاريا هندزگه هندن هجمارک جکرتن پلانکری نو آوا کرن 438 خانی لدومیز یک و 216 خانی لدومیز دو دناف ده بحر خورتان جی هیا گودورا 100 خانی و جوارا بینا ساس کرن لو ما کومیته که آمده بویه جبو پلاف کرن وان خانیان لسر وان مالباتان لگوری لیستیا ریوبریا کامپی ظلية ما تقسيم كلنا ما درجات دوناني مثلا حجم عائلة كوكيش صالي هات يا كافنتيرين مثلا كافناتيا صالي اگر 2012 بتأكيد لدرجة أفضلية بتربتن ما هي مثلا vulnerability يعني بجني يعني درجة يا فقيري ويا ضعيفية كل ده في عائلة معوق هنا معوق نينن أفي عائلة دخلك هيا بارا بوتين أنا طبعا أفي همي أم دوني البرد شوفت خوار جريم ندسكنيش خرا فارستر أول جرد أفضلية مهر سور آنگو ختما سور وگو پنابر بناف دکن بویا جه مترسیه که جهن مالباتین گو او مهر لسر فرماوان هیا و دبیجن او وک نیشانه که جکسین وجدومیز بین درخستن لبرسفا ریوبریا کامپی وصابو ختمه عم بجني موقعي لوكيشن مثلا برادر في عائله دهيتن تأيت سكن وما إنت يلزاخو جيت سر أساس تأيت سكن هايم دخت موزاخو الفرمايدن دا أمزان الداتا يا مسواي دز هر منظمة كات مهاري كاريك جي طلب كه طبعا أم جبير ناكن كما بنابرت هين الدربة كامبي تقريبا ما 10,000 عائلات هين الدربة كامبي لگوری کسین گل سرفان خانیا آنگو کرتن پلان کری کار دکن گوه بری مها رمضان بداوی ببن. کامپا دومیز مزنترین کامپین پنابرین کردین سوری لحرم کردستان عراقی. زیده تریش 45,000 پنابر لیجیان دکن. بشک جوان پنابران تاوی گو 2 سال و 3 سال وان اروده که چه بویا هیجی دناوا کرتن برلایی ده جیان دکن و دخواز چارسریه کش خواره دکن. جبو اورینت نیوز رود ابراهیم کامپا دومیز. راپورا می داوی جه دورین جور بجور جهری من کردی لسوری ما هجمارک چالاکی و کرتن وچه دوی راپوری دجوار آمده کرنم به هبرت همه شرک. هیواسور آکورد درمان لسر نخوش انگنده بدیلی گریدای هریمات التمر گوبری دروژان شروانین یپگیج چتاینده شرزگار کربون بلاف کرن. تفگر زمان و پرورده یا گرکلگه خباتن خواه ین سالکه نرخاندن و نونرن خواه دویمین کنفرانسا تفگره
یا هەرێمە جەزیرێ کۆدێ دپازدە گولانێ دە بێ لە دارخستن نیشانکردن. لە عامودێ چالاکیە ناوەندا بەڕام یا پشتگیریە زارۆکان بەردەوامە. هەروسا دۆه دەدانێ سبێدا ناوەندێ کۆرسێک دووارێ سپۆرێدا ji zarokên bajêr re li darxist. Li herêma Kobanê yekîtiya mamosteyên Kurd, îro korsek ji mamosteyên dibîstana Meyselûn re li darxist. Herûsa divê korsê de serokê herêma Kobanê û cîgerê wî amade bûn. Li Efrînê saziya zimanê Kurdî ya herêmê û piştî ku korseke perwerdeyê ji xwendekarê navçeya şera re dest pê kir, ku heyv û nîvekê dom kir. Îro ezmûn ji heştê xwendekarê navçeyê yên asta yekemîn re li darxist. Hevdem li Efrînê saziyên civaka sivîl û ji bo ku trafîk li kolan û bazarên herêmê çênebe, îro bazarek ji xwediyên kişkan re vekirin. Li Girkelekê endamên komîna Dekşorya ya navçeya Alya, navenda komîna xwe li gund di merasîmekê de vekirin. Herûsa nîşana wan ji vekirina vê komînê ew e, ku kar û pêdeviyên gund pêk bînin. Di dawî de dubara kirine sernûçe. Li Hesekê şerê Daişê û rejîmê berdewam e û yepege 10 gundên din li Tel Abyadê rizgar dikin. Artêşa Al-Feteh rojavayê gundewarê Idlibê bi tevahî rizgar dike û şandeyê navnetewî dibêje dive Esed dev ji desthilatdariya Sûrî berde. Bakurî Kurdistanê dest bi dengdana hilbijartinê kir û li Rûhayê ji ber şerê hilbijartinê 15 kes birîndarin. Belê temaşevanê hêjam giştin dawiya bultana îro heta bultana sibeh her şad û bextewar.